Bia Kamal ka Nuer online TV channel. Jo ban lingwa same. Bana mesha la Dr. Riek Machar bana jelinkel. Dr. Riek Machar jen akor gwasedan jen shedwer shaja larne tin shalke jang bor. Bana mishit keneme bana jelinkel. Dobe dan elara dwer keje ki ko apologize keje bana jeling. Banti dial bana keling bani kete dial konte shi gwaj kamde and Dr. Riek Machar kana John Garang de Mabir. Mu wona ko be Riek batuwa ka ron kiskel biru kurbang wanu jen bang wanu de kel. Bana me bana jeling and go ngumele rode. Ka ngu mi jak Dr. Riek Machar ko jen bedwer be jalarone ka kore yo kor shwe tuɔɔk kam de kene kirme yadit de kor dan palping ke lieng de ko kente ti kete goro ba ka lienga are mi bu kon linga terman dana ngai kon la tuɔɔk na kume sa Sudan ka ro da palpinya gwa ko jen ngot ken ka taye dan e chire ki ko tuɔɔk jene gwa de dan kan jang kan goro bi kan Dr. Riek Machar no bi kan peleka but banatin chalat ba gwada me ken bu kon kelinkel no ko gor kon bu kon kaling ni chang jo banlinga bia kon linka Nuer online TV channel and mandu ni chang kon nyagmal ya nung roi nam gwasame ke te children lat work conflict ana to kam jane en Nuer en wo to gedi ki ngum shoda lat ka gwase dan ke ngum de ko remanyen wale ko to kon ga kor to ngwana temati lat ka rodian doba dien token ga jamo bi kon kalinga gwa kelo dien lamro do apel pin ke lieng dien ko bi tarkate diale kon lat ko rodien be kula ngach no ngai kon meji to kam Dr. Riek Machar ken John Garang de Mabir kenyam chana ko rai kemandan en chalat kiemen che Dr. Machar men chelel ke doba dan en cha apologize ke jam Dr. Riek Machar ka pai badak shanga walga pai badak ron kinera wida welkel ala 2011 ka korke me sha independent charge jek raiwi ke so Sudan should apologize shala de no chi Dr. Machar jen che dwer che jalar wache acknowledge me jege dane che to karon kis kelir kurbang wanu jen bang wanu de kel gwas me shala de no chi ne tun wan chi ke liwo long rai wej bor no shone de wan shu kanak an kormone e sheng men che Dr. Machar mandana nangna chu dwer shu jalar jang kashanga wel ka pai badak ron kinera with well kel chwajo mo chwajalat chwajo mo chwaja announce ke chwajalat Ramadan la deputy spokesperson ka South Sudan la kwedeni la Sudan People Liberation Army dan to apologize anjan chala do ne Ramadan e te ka chai ka kume spele mela lere la kala de Ramishal ke Malek ayuen a jok. Malek ayuen a jok che jo mo che jalat ka South Sudan television ye lado shi Dr. Machar she ngaje no meje to koron kit kelu kulbang wanu jen bang wanu de kelen wo ye dwer incident e che tok meje to bor gwade chi ga gwaitin kana Dr. John Garang de Mabir ka shanga jandang ro badak ka pai badak ron kiskel jen bang wanu de kel ko jan dobe dane to kor ka je shanga jandang ro badak ron kiskel wi kurbang wanu jen bang wanu de kel chu ka gwach ene Dr. John Garang de Mabir ka jo mashallah no shadul anetin kontin la dinka bor community rai wike juba Wachwa Dr. Machar chwaje chol ko jene jaram da la vice president en wenemo
ne cha Dr. Machar cha ja chol yo togo no bawrach kone te konde shol community yala do shi Rebecca Nyandeng de Mabiur yo webo she John Garang de Mabiur yo gwade dan e wo Dr. John Garang gwade wo Dr. Riek Machar we der we jalarten we ke jogo no sha male che me dan e to koron kis kel kurban wona jen bangonu de kel malek e pay kon jore linga te wajiran Ramadan rwach wajen kene Dr. Machar kene jenen rwaje ki lara apology dundo chala den wona na ki Dr. Machar ya community dung dinka bur jaga lar malech ko gorko bi malbeben kano binalet kel awa shwa taye dane chapel jay ke je ke che dwer chelar ke je chwa je accept no chu kan netin kon tila dinka community chu kan apologize mo chu kan accept ka Dr. Riek Machar ko share responsibility je accept and o chi incident mo che to ki Riek Machar to ke 1991 en mishit kename gwase dan mi charai tinan Dr. Machar te genetin one te shi logan dobe dan e charai keja ano jen we dwer we jalar dinka bur ko gwase dan ta jogono miladimo se chong yala do che te genetin one te shi me dan e shala Dr. Machar wa chu kana local Nuer community ne de tere wi ke juba ka ne de ale konte terar ke juba especially ne konte western wall no chala de wona ne do be ci Dr. Machar cha apologize ke je ke che dur shalar ke je ke shalar bur community chala de wona mo shi magwa wa incorrect okay premature wa lar ke jeno jene tactic miyoske abur ke jang bor no biken Dr. Machar biken akulo use and bere chalare against him shiwo chikene nok togono bi Dr. Machar be der be jalar gwanu mo ki Dr. Machar te der tana wajene tactic mucha use dinka bur community ko biken apology me biken use alami biken Riek Machar biken doikeje netin ko ken rewich ken man chala de Dr. Machar magwa but men kan la de gwa Dr. Machar jene wa Dr. Machar jen chede dwer chede de lar jangbor ka jawe dane chalat wa point would commercial ke John Garang de Mabiur wa chang ne jen point te correct ngwande chala de long they can apologize tin gwa de dan metena dor yala de wonene others welcome Machar reconciliatory return but said it should have been reciprocated with a similar apology by the most senior leader of the Dinka Bur community or Nyandeng on behalf of the late John Garang for similar incident that resulted in loss of hundreds of life in the Jikeng Nuer community in Gajak area. One which apologized and Dr. Machar wa they the same thing they just had bo and it in contin te chire ki kanalat ko ne cha ne to kontila je kan Nuer cha ga nak bani ne te ko ne naga point de John Garang de Mabiur dio ja chana mi chene me ko na ling jin mi chi store men cha lat ke 1991 gwa de dak Dr. John Garang de Mabiur tin kana Riek Machar dong mi chi gor ka jen channel me der yang achen wo ngumi chi oda lat der tike klo ko der do der yang ach bare teme ngu mala Dr. Riek Machar o cha dwero ne ke jeno chinarudin bloja netin one taguje no de Dr. Riek Machar der apology der jalar bur community ko kate chalat bo eneti jang bor wa me bej bo me chikan let kan Nuer na dundo chala do ne me ke kuiko bina lo marka wa jene chalat
Dr. Machar la de wone ne ajena la kwera lat ram leader wa be responsibility be jakan ko gore jeno be reconcile ke bur community ko jene leader ka che nyu no guri good leader ka taye dane ci kore to goje wa kene lok no balat ke jeno che dia Dr. Machar ka roada de apologize de je gorno de check John Garang de Mabur that apologize on behalf of Dr. John Garang de Mabur ke incident da na chituok ke 1985 gwade cha Nuer ya naktin alaji kai Nuer ga jak ke 1985 chwa kanak ramalat roj michit kana me men kuletich ngume Riek Machar kene nyanden kene Jacob apologize on behalf of John Garang de Mabur no wun mishal denga luak jara me da ne tich ka jom lingena gwasme taye da ne chire ki to ke je ci ko na ngaji no ne Riek Machar arami ma chi apologize ke me da ne shoda lat but kene de kondi la jang ci kana parwech jang me che larno charode lo pin ka taye da ne ci korche to ke je jen chaje pelika no ka Riek Machar kana pelika Riek Machar kana kon pelika gwade dana wake jitin ka la vice president ka 2013 me wake je kel kan all the cabinet wake je charge wi lora bang wake je an wojen iwa chejang cheka kapkur ke je 1991 mo ka Riek Machar che gula apologize e che dwer che jalar nga che jalar jang bor kan wode agent jang tin mena walle en wo Riek Machar che ne nak ka point de melat no chana nak point de en wul shal kame John Garang de Mabur January chaganak ke 1985 no ke 1991 mo mi bukur ba butuoko tan jandang ri badak ka pay badak 1991 awoken chiga bugwach ke leadership style ko Dr. Riek Machar wan wajen chaje den pin kajen gore jeno de gor kuma sa Sudan but jang tun wan look Riek Machar ko Riek Machar jana gor peram la roy la jalade waje look along a jang ko chicken goro Riek Machar te gwa boten kene Riek Machar che boniam no and do badan chalat keje and wo Riek Machar sha apologize awa talk but go keje no ne and taye dan sha apologize keje ke che dur che lar keje wa ken chike Dr. Riek Machar chicken set up awa chicken met gorga jeno beloyde ke liba jalat ko baje kulo use awajen kwa jode kwa je gwar pinyang gwate dan ke kwa je record no walat jangan wo de kan Dr. Riek Machar de kan nang ke International Criminal Court ala ICC eko kare dan che to ke 1991 milat ken no kan jangan no bi Riek Machar nang ka ICC ke me to 1991 muku kar so Sudan la riyo ka je tama ka nga mi banang kai sisi ka gwa ut ka mashal ka me John Garang de Mabur ka negde ka Nuer jikany ka 1985 ron kit kel kurbang wan wi jen badda ku de diech anga banang na shek de wal banang na gat ke kan tiniti ka tiberar ko lar ka jen wo cha Dr. Machar cha jamet Dr. Riek Machar leader te ka chonko dara apologize ko ramimo michi ngwandi al chika tuok ko ti dial chech let che chika wewe wena na ka siang magwa let kana self determination chit ko ka gwade dan mo don kana tuok te me siang ach 1991 e chire ke tuok jene te kon te we nyen ka jang ko ke dine jane ke de ni Nuer ga te nyen wa ken lu ken me chalat ka torit me cha Nuer ya nak tinen yinemi ko te ga Nuer ya nak by the way ya Nuer ngwan long cha ga na ka torit bon to mishal kame John Garang de Mabur chan were anak chaga nak dit ka torit ki Equatoria me chan were nak jen do bedan kun were kai keje shu kan koru kana to shu tok bor gwad ma shu koru yu tok chu rudin chu dak chu te ka Nasser group me jel karwade ka torit group me jel ka wuri shal kame John Garang de Mabur ko ndak Riek Machar jele kana ne ko kien ne de jel kan ka ci kon keling no ko jen ca jel karwade me ci clash me ci tuok ko ci ngaje gwano wona ne tele me gwa me butuok
ka John Garang da mabiur ko John Garang mabiur gorin je odere Dr. Machar der je control gorin je no der Dr. Machar der je use ka use ne to wan lunko che gorno te ka ne to be reject ke be ken mandan te ka je ba je question ka je no chur na pin wane dia la kwar kwanye ne ken na mo chwaje loka Dr. Machar ka je no charwach ka do badan de kum der on yam ka je me mechi Dr. Machar yala no ngweno be jien re kumaka baro do wuch chu Dr. Machar choro de chu wujen wenamo do be dane wuje rode je wuchi chiang ke bech kamde kana wudu shal kame John Garang da mabiur ko chiang ka je jek cha kam chunke ke cha ne tin kontin dong de la let cha galet gore je do bene dial baga dominate en wudu shal kame John Garang ka gwase dan ti Dr. Machar che chu kairar kene Dr. Lama Kol ke commander Gordon Kwangchol ne de ti kene de ko de sharen wire kumaka ajena kwale choli 28 August 1991 split in Nasser town ka penal ken gwade dan e wo Caribbean ten chuga dakpin kangu ko ken Caribbean ling ko wude chalka me John Garang da mabiur wa use an 81 chega kam chunken kon de wukaka so chire Machar yu gujeno tele dobdo dien binaw nyam go jagero ba kum ba je del dak bine to bi chong dien chu split de mo chu tuɔɔk chu nat chu chengole ne ka jan gwase dan me jak Dr. Machar ko ba apologize ataye dan e chajo go jen go tama ngode loch dinka bor jega ka taye dan ci 1991 je to ko je but ken were ken jang mun jogo no me shalet ken ke 1985 ken ka apologize anyok ci kan nyok lene bo ka dor shal ke ala murleni amani ne titi la ji ko teoria te ne titi ken ka la reject by the way ka taye dan e shi kan me kum we ka ja ko kore ko ne tuɔɔk wudu shal ka me Dr. John Garang mabiur keb na ka bom mishi lok ba jena ko chate ka power ne te konte lat ke 1985 genocide kane dangro William nyon bain teten tudo dien shal ka kerbino teten jangkan Nuer kane te konte bana bana ka 1985 order mi cha yor pinyanga wudu shal ka me John Garang da mabiur me chikula dakpin kane Dr. Riek Machar to chi kono ngaje no ne sika be mat ke 2002 re week Nairobi me met ken ke jengu wo chi kan ngaje no tel do dien tel we do dien ba kum ba je kum so Sudan ki Sudan ko en John Garang mabiur goro ne Sudan Dr. Riek Machar goro jeno de na te ke so Sudan dio je chi kono wan chana keling long ke lertin ko ken especially mi dindong ram chi chana no she go de je no ne bos dio yele de lonko ba Southern Sudan ba je bat che gori independent gori je Southern Sudan de te kel kene Sudan ala no Sudan la jalam ne kene junubi de te kel the same thing bo wudi shal kame John Garang na mabiur ajene ba gori find a new Sudan allo tina kel ne diala bat berwach Dr. Machar no ba mu chale self determination ba jelat bi Sudan ba chonkor wade kirkemel gorke bosdia janana gor jeno South Sudan ki Southern cholgane Southern chi tam cholkono me South Sudan teme wadde dan chale Southern Sudan dio jadi na linka dit akene gor kenemu Southern Sudan badekel ke Sudan dungdo bigate ka ngotken bigate ka government dien